Men bu hadisni kotorudan murda emne üçün tolqundan jatam, qaysi bir bende, qaysi bir bala ata enesinin yüzüne mehrimdүүлүк менен караса, атакем менен, мени өстүргөн атам, мени эмизген энем сүйүп ошолорго мehrimdүүлүк менен караса, илля катабаллаху лаху би кулли назра хаджа мабрура. Ошо ата энеңди мehrimdүүлүк менен караганың, сүйгөндүгүңө Аллах bir hacdın soğun cezat. Hacın da ata enеңик. Men tolkundagaным бүгүн ошо hajday soğup talayын деп карай турган атам силердин катарыңарда жок. Qila wa in nazara kulla yawmin 100 marra. Пайгамбарга сахабалар айтты: "Я Расулуллах, эгер күнүгө 100 жолу караса ата энесиге, 100 жолу караса 100 hajдын соğunu жазат Аллах dedi. Allahu, naam, Allahu akbar ve atyab. Ova, Allah keremettu, jana eng bereşen Allah. Allah'ın soğunun çeki yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, hurmatlı yaşlar, bugün ata eneң var, sıyla. Mehrimingdi, sүйүңдү bir gana ayalına karay örbe. Ata eneңdi sıylagın, hurmattagın, yüzlerine karap mehrimdүүлүк менен, közüň menen alayba. Alarga eşikti jappagın, kayşa aytışpagın. Ola taqul lahum uffin. Allah Taala ata eneňe uff degen sözdü da ıra körbeş. Bugün men ugup жаткан bul jerde kebir aksakaldar maga okşop kana bugün atam bolsa